Ban Penstead ya kajing pentre ya kamadan ya lekai artificial turf football ground kabadang dan hapedeng kajing pentre hamadan shnong nong seder mentah kasi khat ar tarik leber UMLA ke umroi constituency ba daman bait lamare ulalet ban jurip hi dalade ya kajing long jing manjong kani kamadan hakani kajing jurip la senran lang da urang ba shnong ke shnong nong seder ba Jonas Lindem u president ke sports club ba Haris Walang u vice president ke sports club samna Gary Lindem u kontraktor ki engineer na katnat sports badru ki dekhot jong kasnong ki baladan benta ban pet bat bu dia ne kajing ya chaprang jong kani kakam lakmi renti hadien bala pendep ya kajing pentre kani ka artificial turf football ground hamadan shnong nong seder kan kelalong ka we ni ki jaka ya le kai ka bakongsan ha ka thain umroi constituency ka bala ban ai men sim bat jingarap iki samla ban beteng bat kentiu ya ka sap jing ya le kai jong ki Bahagian kan lock sekian, kan level di sini am. Kalau sa tagalong ka baka assurance ng level sino lang masupalo sa site. Nei, setri. Step ke masuk ke dokumen dari yang berok kemudian katanya akan dikaji dulu dan masuk memburung dinas lembar kirkot sedang dan dengan semakin urusan rembai sedang batiran kirkot yang sedang yang kesana yang sport club bro kesana dengan kontraktor bahan bakit di engineer di sahab baywan rekala asisten engineer और इस तुनात ये penduduk kene batas senong dan batas sport club sampai dengan kam kacam hidup और kene kene kesen ke baar te gembira tang kene kesen ke baar ikut yang senang wan susuk nama ba niswa yang sini terilang और kumba iba ebo tip kumba ni kelaman long ban ikut ni ban pressure itu ni pressure sport department ikwa yang sini terilang ikwa yang kam kan long ke first class ke kam ikwa di kam mundur te kumba ni itu long lagu tu sen wan ke kam kala kam ya ini kendet kala kam tambah kendet aku akan kerpar di kontraktor dan kala ni lah bilang kuat apa sekendet speed up dekat kam kendet kenapa kan long ke ba long kan bagi formuan ini kata ke jingkela ta jingkene ta gumbangi page kaplan jo ki la patai minta ni engineer ro la patai biro ta ta khande ngang hapat sachi kanu phut ngam tip sokol hapat de khande ta sobha bo ni ka mesin ki tiar kita ke jong ki bakham jam bakin tribu nama ga nga ka jing thumu jong nga hi ka sinong ro ka executive committee ka sinong ro ki sport club ro ki kwa long ba kumlong min deploy kene kumlong min deploy bagi kena samla kinyo na ban lekai ni ban pindon kam ya kene ka madal dengan apa nilai jong aku memilih ban akwa ban ban pendep ya kene kawete da mata ke interest ni kena samla ke interest ni mata ke senong bat ka ba ar akwa long ba swai ketiga swaban kut ya kene katam sama mengalong kum memilih begini nyelek ni kum ketika general election akwa ban iba at least long ba kini ibarat saudang ikendra ibarat saudang ke fencing jo kene medan kelayeng dan kampat dep bro tamang lakwa ban i lomba kene kemadan kala jengam betul ta ba pisat bo ba pisat trek datang katahi handai bahak nginum don ke yapi dan sponsor pan mengundon nama bebeling aku ro ni kwa ban i kendo ban i tegang bat pi kenapa ya kanam don ke ka jing sya komplain ne ke site cedrong ni kwa ban i trilang dan ne semak dan ne kala de san ke bar minti berhadu ban dep cipon haksan sen min se kendo biar bang ro masno ni kwa tang ba bandon kata gajinya deh teh bapi dah bahaya tang kata he dah bahaya piro long gaji kerpan long jonga tapi speed up itu kam pendit but nagi por long bang atip pio de bro bon kam de tang kan ke kam ke jong bon ba ni tip i baki jadi kontraktor i bakam he i bakam jam he ko kan jella jong ni tang balong so bhada complex por khanang sani ro ban wan ban page ban ye jong tri ke jong pi but kawai hilong ba ban odinu khando ta pendeng hai kita jong ba jam kenang bangindi ba kam kaya proses tangan yang jonga tang kini hikete te ni kerman scam ba agi por si bang sawan ka kam ka jam jong kontraktor ba ne sports department ro ba pinya don ka lang ba di bahab or kontraktor namar klem ki engineer
Dan klaim kita ki engineer klaim pe klaim supervisor kontraktor umnom la ta ban le klaim na kan lan dan na ka jing ta ka jong pi bakit te sahab dan assistant engineer ane te long ya don long lang ki baya kit khai kan ka kam tang kata pi kumbangi sosat utau mesin teh bahkan dep koloi kirong ba sinanan ka sinoro tangan lang ambil sosat ban dep mo lamang ngan ye thoi bi khindir ke history jong kan ni gamran long ba kan ni gamran kalong haduk kat ni ro ki por naduk ke mati jong imang elang dhar pa jong ata menta long kumukhon rong kwa ban ti kata kam ti swaban kuduk tam nimte be kabal sawan mong in wan nang ma chura ka bor tam long kwa man bo e kata kam ti piro bahap kan sa kanam ko burang ko jong pu kontraktor datang kini ke tin ja to presibon te min sanang ye kendo pat hati por ki singi ki ban sawan te tang kini ke tin jonga presibon rong ba sinang presibon san kim san rambai ibakit di sahab ya assistant engineer bat kini ki samlan ka sports club ban ai kuble pi borok kini bawa yawan lang bat ibaha bat kini ki engineer ro tang kini kapten jonga haden bin lai de ni nona ile se di lesu san sela ki kam ki jam ki jong ki sim sim ki jong ki uble trai kan radun ko kulang hilang porok iwe pe iwe nyo ki mat hat ka masyad ki bana kam ya uble si jan step umta mak akar trek ngai balai ni sistem ajar apun reu ai kuble ya isa daban baik ni jongi ya iba kuma kontraktor dan kenika trai kenika asal tah apa kenika man sunjungi ni yang ji jongka sports department dan kat lomba jong senong bagi nang kibor kam jong senong jongi mo kejing do lang ji kalong bagi dan kejing telang nimdot kunu pang percaya MLA percaya kontraktor percaya ke sports department percaya junior M hari lang idan kita lang kiduk mana ke por kumni kamu kawan kejing lang kejing biang lang khabar kilia kat penhun yang i tradisional penhun di pikinong tray penhun UMLA dong ikman penhun di sports department ru di kejing do lang jimtasi kalau tang bandon kejing kiduk mana ke por kumni kan bangi ni suthut ni share lang kai kejing iji ka view kejing ka view kejing fi kumta ba kai ku community ba kejing tray kat long ka ba internet ba ka ba disngan ba ka ba bajab tak kata hi untuk ni ban ong nak kuat wat dan bandawan sudah kami kejing snow mereka bagi dengkam di taman-taman dan ikut susu mana ni separuh aduk bahkan haduk benda rep haduk benda play pada ikan kamadan tekbli sibori fi barok ki bedanang ni besarang tah ni banjuk duduk por sekapor ni tekbli sibori fi barok te kan ni kamdi sin betul lah dari ke baar ke balai bak ngai kudu susu kat ondah ban ni kamadan kalau urlong kalau lungdok senam tekbli sibori fi barok